Dobar dan, dobri ljudi, evo opet smo se skupili, Boris ovdje, Gadgeterija, da bi vam pokazao još nešto na Sony Ericsson Xperia Arcu. Malo sam ga zamuljao da očistimo taj zaslon. Jedan novitet, integracije društvene mreže Facebook na novim Xperijama. Ista stvar dostupna je za stare Xperije, znači modele X10 i ostale, ali kao zaseban download. Facebook Inside Xperia je nov način integracije koji je Sony Ericsson uveo na svoje uređaje, koji donosi nekoliko zanimljivih stvari. Idemo redom. 3 osnovne stvari su koje nam Facebook Inside Xperia donosi. Integraciju kontakata, integraciju fotografija i glazbu. Ajmo redom, kontakti. Ovako, idemo do jednog mog kontakta koji se sinhronizirao s Facebookom, evo kolega Bojan Stilin. Znači, ja sad na jednom mjestu mogu vidjeti sve fotografije na kojima je on označen, koliko ima fotografija, što je radio, kakvi su mu interesi, ludosti i sva druga čudesa. Na In Music Festivalu je bio. Mogu recimo lajkati sve njegove fotografije, znači integracija je takva da automatski pali Facebook aplikaciju. Evo, ovdje se nešto jako veseli Bojan s nekom tetom. Ok, to je što se tiče kontakata. Sljedeća stvar, fotografije. Znači, ja od sada u svom albumu, probat ću malo ovako da mi se baš ruke ne tresu, u svojoj fotogaleriji, koja je sastavljena znači, od mojih fotografija snimljenih ovim uređajem, mojih fotografija na memorijskoj kartici, mojih fotografija na Picasi, s obzirom da sinhroniziram Picasu, račun svoj na Picasi, od sada imam i fotografije s Facebooka. Znači sve fotke koje ja uploadam na Facebook ili mene neko na fotografijama tagira, pojavit će se ovdje. Naprimjer, album koji se zove Moje oznake prikazat će sve fotografije na kojima je moja njuška tagirana. Svaku od tih fotografija, evo čak i video isječke na kojima se nalazim, svaku od tih fotografija mogu automatski lajkati, komentirati, gledam tko ju je objavio, gledam koje su je lajko fotografije i sve ostalo. To vam je što se tiče fotki. Sljedeća stvar što se tiče glazbe vam želim pokazati, samo malo da nađemo. Svirač glazbe. Evo zadnje smo svirali Toma Waitsa, Johannesburg. Pardon, krivo sam stisnuo. Ajmo se vratiti do albuma, na primjer, evo nešto, White Stripesi, idemo pustiti nešto da svira, znači, sve što slušam na svojoj Xperiji mogu direkt lajkati na uređaju, samo malo da stišamo, mogu direkt lajkati, mogu kliknuti ovu tipku beskonačnosti i onda me vodi na YouTube gdje mi povlači njihove službene video isječke. To ćemo sad ugasiti. Znači, integracija Facebooka u vašoj glazbenoj arhivi. Automatski like, automatski koment, automatski share. Znači, ovo je sad odmah pojavilo na mom zidu da sam ja lajkao ovu pjesmu koju sam eto slušao na svom uređaju. Još jedna zanimljivost, to je takozvano otkrivanje medija. Šta se ovdje prikazuje? Ovdje se prikazuje, evo recimo moji video isječci koje sam ja pogledao na Facebooku ili objavio na Facebooku, što su moji prijatelji radili i gledali. Znači svaki od tih video isječaka, evo recimo meni jedna draga pjesma, mogu pogledati ko je objavio. Znači Stanko Renato Vrlika je objavio Kawasaki Trip ni da ni ne. Ja sam to šerao, ja to mogu lajkati direkt odavde. Direkt kroz aplikaciju mogu pogledati video, što je sasvim logično. I to vam je to. Što se tiče znači, otkrivanja medija, idemo to zaustaviti. Još jedna stvar koju vam želim pokazati, unapređenje kalendara ugrađen u Xperiju. Znači, osim klasičnog kalendara, koji je standardni ovdje izgledao, samo malo da izađemo na početnu stranicu,
kao i uvijek. Sad ima dodatne oznake. Vidite sve ove okomite bijele crte. Znači za svaki od ovih dana postoji nekakva obavijest na Facebooku. Neki rođendan, neki događaj, nešto, bilo što. Evo recimo danas je 27. Idemo pogledati što je danas. Danas 3 moja prijatelja slave rođendan. 3 prijatelja s Facebooka. Mogu kliknuti. Znači vidjeti Vladimir Pavlić danas ima rođendan. Dodat podsjetnik. I tako pregledavati, znači za bilo koji, po tjednu pregledat, po mjesecu, danas, više i tako. To vam je to. Facebook Inside Xperia, nov način integracija Facebooka na svim Xperia telefonima. Toliko ovoga za sada. Gasimo ovaj prekrasan telefonček koji nema šanse da vratimo u Sony Ericsson. Nikada. Mogu me loviti, neće me uloviti nikad. Ne dam. Sony Ericsson Xperia Arc je moja. Doviđenja, dobri ljudi.